Roskeneta, ovdje Roskenet, bije, za pobjeda! Za pobjeda na Ohrid! Za pobjeda! Za pobjeda za Most! Bravo momci! Bravo momci! Za pobjeda na Ohrid Vobitova! Štama! 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 Pobjeda na Ohrid! Sinomila radost Vobitova! Sinomila radost Vobitova! Roskenet je čovjek od odluka! Roskenet! Za konečna pobjeda! 78-77! Kakov thriller nadprevar vo Mladanskoj završi u ovo korist na Ohrid. Nerazbor, najdobro što se sluči, no nebitno Ohrid pobjedi na današnjoj nadprevar sa zvukom na sirenata. Roskenet je čovjek na odluka. To je sve, dragi gledači, od sportskata stava Mladost Vobitova. Mislim neka uživate ovaj krajno emotiven komentar.